we bare kuba live ninkureba we na nensi yo na nensi twakushanga mu kibira nkaburijo wansanga konko mukizaguve guntwire ukanaho nirengarizo mutwe ruguru konkamwe bare nimba kunda abagizi ba Mr. Life kabaka we bare kumpagera mu subscribing so Mr. Life kabaka usachi ngo subscribing we bare kuba Mr. Life emberane bureto ambera kabetine buzuko ka nakanyiro just hire cyo kubara umusizo ninkureba size niyo aka size niko chikaru no isa ino ni basubire natu na Rwanda waragenda sire chikaru tine okuza nyana nkubuza abantu bakare nebintu byakare ati kwaye batwaza juko watshobora kwa kajangukana utura no mukikuru baiza wa bintu byakare bye musoga abantu bakare bakabata spending bakaba kore kintu cyabo ibije ibe bakora mishinzi nyoni nyuska life ati hatiya no shaka mwishoza kumusaba nk'embuga nibo rwetororo nyoni nyuska ukuza kusaba ngo mwici babanza mugambo aguma no seka kurema kwa kiremiso boro hata kirango mwisho tumaraga ni mara tumicabura kwa cyabura ko bicenga atkonka ozo mje tkonka tuzoka tayira hata chikonko wawe hata buri cyuwakwa cyuwasobora hata kibiko atsigaya hata hata muteresi mutkonka nangu kanyuma atiyo kanyuma iwe gato wabusaba kandi zo kanyuma hata barenga abantu bati tomana kusaba mzekemboga konko muntu wakarakasa bembogo magezi no mabakare bakabintu gazigaz akasiganko kabareke kikazu turungi tine ko karachisabe konko bakakusabira music teringa music ya hati atinga music ya hati no muntu norenka yayisonga cyo kankuringe chubro mini konko bakare kora ngo muntu iza yaza nkamukazi wawe nje yaba musaba muneje oyange baro okundenye wo mutezi we atoreba asaba mu magezi go kwesongora atokundenye wo mutezi we ninjiri ati no oyange baro okundenye wo mutezi we ninjiri ati ninza kwishika hariho utakura no ndinjira kana bayisachi kasumanya ejo niyongera ibe bakwata bakagira hata ndinjira izo mboga wakiya bayiza abantu b'abesongozi bakare akaba basubire kikaru wena ineke pari erize tafutegere ore yankumuntu akuye ataza nkamukaba kanora bakara isumu gastaro ati ngomsiza wahora nkati nganye nazo mutpaka sonka Kampala ato hizo muntandi atanka terendinje cyo wabore abakare bazabana batakusaba aterendinje ati noreba onore kategure n'ibintu byayo bazara umwana nateka kategure yawe ati umwana wanje wena nasana comedy zo ngoro wakwana kwa ibintu comedy bichibizi hata koze ibintu comedy ba mataru wanje ati obaka ncho bazara abana bebe ngo nyinshi konko musaka hata chimanya abo kuterendinjira ato jiza ori akabaje kupaka saa musaga baru muntacharo benjeri yaba basaba ato isa kwatendinjira atu ata zasaba mukabaho ato yange baro okundenye wo mutezi we ndinjiri niza kukora byo kurano yeta mwana teka ebinurizo byone byetago byona amutere ndinje mu ndinka 10 ato mukaza koraki ato yacho banatere ndinjiri aguma na murumba mweto orarenke kuko kwenda kutemba aguma na mwetora ato mukaza yenda koziki baenda bakozireye ekindi nore bwakare no hatu waza kusubira nko mukazi nabanza kubuza atunokora mu rumoje ero kamujya novuga ka boda be no manyangu okusubira kwa koma otunanga ndakana ni kwa cye abakare byo we akabanza yakubuza tunyikwa mu rumoje ukimugaba mu rumo umusho wakara kabana endo muhiji wakabana endo muhiji akabakana amanya inyamero yaburwa ubaburu weekend ako ibana yi atunora ngabantu bakaro mutokore byakuza batukori ngo kahora nienda usubira mu muhiji nkaba hati naenda ba doctor bahabona abo konga karo muhiji no yabarseleb konga karo muhiji no yabarseleb na no mwesongozi hata muhiji wa akaswera bakaza bakwenda ko amataka gagaro inyama ko ecyamana karete inyama tarugura myenda bakaba hinga mwe noreba ngo abantu bakare bakabineme nanka degere ibaye batwaze ikintu cyako akabatwaze ikintu cyako kandi bacanga bazarama abana cyakandi mu life yanjye nyizikaro okusaidiza kubitukazo ari abantu bebaza kupakasa ukora nko musigazi nko myaka yaje yimuka yaja yaswera atacheza kuswera
amukwasaho mukavuga kanze kweta sente zo kweyombeka kabasigaye yombeka akazuga akatekaho atkanze kweta sente atargaza ko witside za kazi atanga kuri sente atachibana ari sente omuntu amoreka abana omuhimo bana mucyo kongo mutunja mbyate atejente amoreka entento atejente niyo rakochi niyo ratwa umusigaza arisa izuke tarosumu yo futero muka ehindi izire kuko genda utinda na sumu omukazi woba muri yaza kwizosanga inende yo tunchizo umangwaza n'umwana wawe kumbe bamuzikuzari ato muri arisa chisiye myaka iba kwa muhingo ataye konga takajire futaha abahima bonore bakaba bininkembwa asa mwana embwa zaba imagatari hata amategata kwa kwata bakaba zamate zona zinywa zugumuka ati ngo mwiruke abareba nkembwa ajya kishamani hata kireba kembwa yaheza kubwagora ati nawako atechibwana cyo ati garamata kuba yaheza kucunda umunaka master baza kubyata ibyo akabi kisoreke kizaba kigumuka ati cheza gumuka owayiskari yo nari zeriyente ibamuhire hata mwana nachora yo ari sente hata kisa kikafuta ente bakwati bajimwima mama kaba banyaga dokimanga bakaba bakora nkanda kucumanye nkati matu norata bakiza bareba banguma banyaga munonga abakozi bakaba bagira batamuherushaho gasumanya akaja aticatsuri cyo mwini cyaku asabwiye nshaka buyari nyo akibinga kigenda kongo musugazi acuba bamuhirente yengo agirise akamanga ndiyo ni sente 10 konka inemente bakaba tabasosura bakaba somuka koriyaho ata chikafuta hente kura ata bajimwima ata bacheza kujimwima agaba yatumdirembwa yeyaho ata musigaza yeko atajinka mafuzi akwatembwa yata agenda ndembwa ata chikomuka omugara aizana mwacha kubaguya kwachi yarete izandemo okota bavuga no kusanga ko muntu aidembwa kagaye ariyo najo kora azandemo kamwe so ina Mr Life kabaka kandi tujyankore media tuyo tuganire muniwe kandi ogundi comedian wa Nyamurungi muri kusaho kushemererwa kandi kwa nakusaimbozi gamba na waho no basa kuteka waka message aho kandi Mr Life abase kumanya kandi n'ikindi kintu kibase kongera kugenda omumiro Mr Life kabaka tukusibura lockdown kuyayarugamo embere katerera muninge embere kanga yagumegumire yo gamba mazina lockdown egiye katwata mutino umuntu wote arakwasiremo kongai nabajiganyirwe kongai tindajiganyirwe cyo ngamba chamane lockdown mwe nikankwata muchango chamane cyo konkandi kusiba nisibura abantu bankore media mwe namuhagire gore media subscribing mwikange muzo wa Mr Life kabaka mu searching subscribing following kimo cyagendo myinshi embere twase kugitambuza ndanga ko mugisha kandi we bareganira munite sayuti mwana bagize mwena